विलेज पंचायत कांदोलीम, सरपंच ब्लेज बाब फेरमीन, आमचो बाब दत्ताप्रसाद झेडपी, ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ GTDC, बाब एलन, द कॉन्ट्रॅक्टर पांडियान, आमचो इंजिनियर सिल्वेरा, who is appointed over here as a consultant. I am happy to see the progress of the restoration of this jail. या restorationाक आम्ही 4 वर्सां काम केले. From the time the jail shifted from here to Agwada, from Agwada to Kolwale, आमचो डिमांड इतलो जाल्लो की हे जेलीचे परतून रेस्टोरेशन जावचें. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तेणी इन्स्पेक्शन केल्लें. GTDC कडेन हँड ओवर जेन्ना हे दिलें तेणी इमिडिएटली प्रोजेक्ट कंपायल करून फोटोग्राफ्स काडून तेजे इम्पॉर्टन्स दाखोवन, कित्याक हिंगासर फ्रिडम फायटराचे बरें व्हडलें योगदान आहा, तेंचे हिंगासर निशीज आहा आदले, हे सगळे आमी दिल्ली धाडले आनी मिनिस्ट्री ऑफ ट्युरिजमानसून हिंगासर 25 crores हाडले. आनी 25 crores हॅज टू पूट टू रायट यूज. हेचे आमी कंटिन्युअस एवरी मंथ म्हयन्याक 2 इन्स्पेक्शनां करता. आनी आफ्टर इन्स्पेक्टिंग कंटिन्युअसली फॉर ऑल दीस मंथ्स, इवन इन द लॉकडावन काम हिंगा चालू आसलें. कॉन्ट्रॅक्टर बाब पांडियानान हिंगासर काम चालू दवरलेलें. तेजे लेबरूय हिंगाच रावताले आनी काम करताले. सो दॅट टायम ऑल्सो वी हॅड इन्स्पेक्टेड. वी हॅव सीन गूड प्रोग्रेस. हे एक हॉल, एक्झिबिशन हॉल फॉर आर्टिफॅक्ट्स, गोंयान जे आर्टिफॅक्ट्स आसल्यो आदी, स्पेशली ऑल द कॅनन्स एंड ऑल वीच आर गेटींग रेस्टोर्ड आउटसायड. आनी भितर हिंगासर जे म्युजियम आसतले हे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 90% काम रेडी जाला. Fernandez. We are come for to see the work going on in the jail, and we are quite happy with the fast progress of the work. Some museum halls are ready, and the work is not, they are not using anything artificial. It's mostly they are trying to do it as natural as possible and get back the originality of the jail which was there earlier. How far they can do it, let's see, and we are happy and hope it gets ready fast for the villagers of Kandolim and as well as Goa. And I hope that the parking area, which the matter is in High Court, will get resolved very quickly for the benefit. We are not going to see, we'll see that nothing is damaged. We'll see that more plants are planted. With the help of our minister Michael Lobo, we'll see that more plants are planted and it will give the same greener effect. But we require parking. It is the necessity. If you have such a big beautiful museum, you require parking, and let us start and all of us work together.